ingona iri mu bwoko bwa Nile crocodile. Ni ingona zo muri ubwo bwoko. Yavuye mu Kagera, imaze hano imyaka, ko yaje ifite imyaka 2 n'igice, ubu ifite imyaka 8. Iracyari ntoya. Nubwo uyireba ukagira ngo nini ukurikije uko ingana mu mubyimba, ariko iracyari ntoya. Impamvu uvuga ngo ni ntoya nuko zikura zikaba zagera ku myaka 100. Buri ingona zo muri ubu bwoko zirakura zikagera ku myaka 100. Iyi rero ifite imyaka 8, byumvikane ko ikiri ntoya. Zirabyibuha ku buryo ishobora gupima ibiro 750. Urumva ko ntaho iragera. Iri hano yonyine kugira ngo twigishe abantu bamenye ko ahantu hari amazi, nubwo tuzi ko ziba mu Kagera, byigeze kuvuga ko ziri no muri Nyabarongo, abantu bagomba kwitwararika igihe bagiye ahantu hose hari amazi, ntawamenya. Irya inyama mbisi. Aha rero tuyigaburira, ikunda cyane inyama z'umwijima. Inyama z'inka, umwijima niwo tuyiha. Irya n'inyama z'inkoko, ikarya n'inyama z'ifi zipfa kuba zibagiweho. Hari umuntu ubishinzwe akayiha. Irya rimwe mu cyumweru. Cyokuri yagaragaje ko ishonje, bashobora kuba bayigaburira 2. Hari ubishinzwe arabireba akabimenya. Iki gice tugezeho ni igice cya 2 cy'ibikururanda. Ngira ngo mumaze kubona ingona. Ubu tugiye kwinjira mu nzu hamurikwa inzoka. N'amoko atandukanye y'inzoka dusanga mu Rwanda. Ntabwo ari zose, ariko namwe muri zo dusanga mu Rwanda. Duhereye kuri inzoka ya mbere yitwa ikimata. Ni inzoka dusanga muri Nyungwe mu majyepfo. Ikaba iryana, ifite ubumara. Niyo mvuze kuryana ubwo nuko ifite ubumara. Ikaba igaburirwa ibinyaruvi cyangwa se imvu, uruvu. Aka gasimba mureba hejuru kitwa umukara cyangwa se mangusti mu ndimi z'amahanga, niko kica inzoka zose aho ziva zikagera. Prédateur de serpent. Aha inzoka irimo ntabwo ipfa kugaragara, kenshi ikunda kuba yihishe. Ni kiryambeba. Ntabwo ikunda kugaragara, kenshi iba yihishe. Yitwa ibano cyangwa se ishaba. Mu ndimi z'amahanga bita forest twig snake, ubwo ni Ibyongereza. Wajya mu Gifaransa bari serpent brindille de forêt cyangwa se serpent liane. Irya nayo ibinyaruvi. Tuyisanga mu majyepfo. Mu ishyamba. Ntabwo ihinduranya. Nubwo isa nk'igiti kuriya, ariko ntiyihinduranya, niko ibara ryayo risa. Kenshi bavugaga ko ubundi ko yakundaga no kuba mu biti by'amapera, niyo mpamvu ubona harimo igiti cy'amapera. Ifite ubumara cyane. Iyi iri kurumye, ubundi mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni very dangerous hemotoxic. Iyi kurumye ntubone hafi ubugombozi cyangwa se ubutabazi, ushobora kuba wapfa. Ariko ubonye ubugombozi nta kibazo. Deadly snake irica. Iyi mpiri bayita ubundi mu Cyongereza ngo ni puff adder. Yes, cyangwa se vipère héritante mu Gifaransa. Iyi rero nayo tuyisanga henshi mu Rwanda, ndetse no mu ishyamba rya Nyungwe wayibonamo. Yewe no mu mafama kenshi ikunda kubamo, kandi mu ndimi z'amahanga bakunda kuvuga ngo ni ambush predator. Iratega. Mwabonye n'ahantu iri, environnement yayo buryo imeze, iba yihishe. Icyarwatsi nta nubwo rwose igira ubukana nk'izi zindi. Wayibonye hariya. Iba mu ndende ukuntu ngira ngo wayitegereje, nta bumara igira. Iyi nta bumara igira. Yirira intuzu udukeri. Ikunda kurya ibikeri cyane biguruka. Iyi tuyisanga no mu majaride hirya no hino, ikurumye nta kibazo. Yego ifite udukana duto, ntabwo iri ifite poison, nta burozi ifite, nta bumara ifite. Inzoka mbi zo ku isi zihari harimo na black mamba. Iyi niyo nzoka hano dufite mbi kurusha izindi. Reka nivuga mbi wumve ko ari inzoka iryana kurusha izindi, cyangwa se ifite ubukana kurusha izindi, kuko inzoka buriya tubana nazo. Niyo mpamvu tuzifite hano mu buryo bwo kwigisha, nuko abantu bagomba kumenya ko bakwiriye kubana n'inzoka. Inzoka buriya utayisagariye ntabwo yapfa kukurya. Hoya. Ariko iyo ngiyo n'iyi ngiyi nayo utayisagariye, kuko iyo ikubonye mbere inzoka iburgira guhunga. Ariko iyo igufata nk'umwanzi izi ko ugiye kuyikorera ikintu,
byanga bikundira nayo iraguhiga. Iyi rero ni imwe mu nzoka zihuta. Black mamba cyangwa se insana cyangwa se umushana ni inzoka mbi mu bijyanye no kwica, kuko iyo ikurumye mu minota 20 uhita upfa ntibakugombora. Aha hari indi impiri y'amahembe, harimo ebyiri. Hari ingabo n'ingore, ngira ngo murayibona. Impiri y'amahembe ni imwe mu nzoka zataka, nayo ifite ubumara. Iyi ifite metero 2.5. Black mamba ni ifite 3 na santimetero 20. Iyi ni uruziramire, ntabwo ifite ubumara, ntabwo ifite uburozi. Icyo ikora yo yizingira ku muntu. Niba ari ikintu igiye gufata cyangwa se igiye kwataka, ikizingiraho ikakiniga. Niba ari icyo kuza kurya, ikimira nyuma. Ntabwo ari umukara, ni ko isa nyine, ariko si umukara. Yitwa incira. Buriya tugira amoko abiri y'incira mu Rwanda, hari incira n'incira irumana. iyi ngiyi ni igiti. Iyi ni incira bita incira kirezi cyangwa se imvubyi. Iyi irarumana, ntabwo twazana hano. Icira yakucira. Iyo rero yitwa imbirizi. Ubundi umutwe wayo uteye mu buryo bwa triangle, bwa mpande eshatu. Mu buryo bwa mpande eshatu, ifite ikibabi, wagira ngo ni ikibabi. Nayo iri mu bwoko bw'impiri, ariko yitwa imbirizi. Mu ndimi z'amahanga bayita Gabon viper cyangwa se vipère du Gabon. Ikaba itaboneka henshi cyane mu Rwanda, ntabwo iboneka henshi.